Mochili, Ras, así se dice, ¿no? Hago el esfuerzo, téngame paciencia. Bueno, ya que hablo en castellano, hablando con Albi me dijo que teníamos que hacer algo post-Lorenzo. Los voy a invitar a ustedes a cantar, porque como no me sé bien la letra, pero era algo así muy infantil. Creo que era Moriot Caimán. ¿Gaznate? ¿Las cópoles? ¿La colecha? Moriot Caimán. Шарі Татьяна Гричар. Дарья Полякка, Самготов да публика имела Татьяну пред очми упознаем Royal National Theatre у Лондону.
Ne predstavljate si, kako uživam ta večer. Škoda, da bom moral čakati celo leto do naslednjega festivala. Ljubi oder, ni treba žalovati. Razveseli se rajši ob naslednjem nastopu, čigar melodija bo še bolj napolnila tvoje umetniško srce. Preselimo se na oder West California v mesto Texas, v Združenih državah Amerike, kjer bodo čakali.
Cualquier artista anónimo de la escultura moderna le intentaremos transmitir la inmortalidad. Toda era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más.
Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerte tu ropa, susurrando en silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerte tu ropa, susurrando en silencio cuando me veas llegar. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme tu ropa, susurrando en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a negar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, para que este amor que escapa. Y si la luz de la vista puesta se va, irá hacia tu já nie prijateljski kio se čuje nas, no trajec nam proleć. I si mrtvi zabrani, svetili v sredi noći. I si
Veš, da mi ne pride na misel, kje bi lahko sedaj predstavili zadnjo točko našega programa. Vrteli smo se res že po vseh odrih okoli sveta. Veliko častni oder. Pozabil si najimenitnejše gledališče sveta, ki ima najbolj dragocen oder. Res si ne predstavljam, kateri bi bil. Pomagaj mi, prosim. To si vendar ti našljivi oder, ki nas, Slovencov v Argentini, druži že toliko let. Na tvojih deskah raste kulturni navdih nas vseh, ki smo kdaj nadalj igrali ali pa samo gledali. Bodi ti oder za Magdalena German, ki nas bo očarala s svojim sladkim glasom. With
glasbene večera, bi se radi zahvalili tistim osebam, ki so nam skočili na pomoč svojim nasebičnim delovanjem, da je ta večer uspešno potekal. Zato se zahvaljujemo Damjanu Hlinu, Andreju Šucu, gospe Beki Podržaj in gospodični Andrejki Zupanc. Sedaj pa prosim, če se lahko približajo k odru. Gospodična Cecilija Stanovnik in gospod Tonči Pavlič za izdelavo scenografije. Gospod Dorjan Lizarik in gospod Dani Kocmur za zamisel in spisanje povezave. In gospoda Lepo Zina za skico programov. Prav lepa hvala vsem. Prosim, Cecilija, če lahko pridaš. Želimo sporočiti, da lahko dobite video današnjega festivala pri gospodu Gostjo Čopu. Zahvaljujem se tudi vsem navzočim z upanjem, da se bomo prihodnje leto zopet srečali in spet uživali ob zvokih in glasbi in s tem spodbujali nove talente. Hvala lepa in nasvidenje prihodnje leto.